bibir. Waghfir lana ma ya wasi'an. Hamzah pangkal tenggorok, ain ha tengah tenggorokan, ghain ha ujung kop dari pangkal lisan, dot mahrojnya, jim shin ya di tengah, ra nun lam di ujung, menyentuh gusi, tak dal to punggung ujung lisan, menyentuh pangkal gigi seri, sadal do di ujung, nyentuh ujung gigi seri, zai sin sod di ujung, dekat gigi seri bawah, fa di perut bibir, nyentuh ujung gigi atas, waw antara dua, ba mim mengatupkan bibir, itulah huruf yutalaki musyabbahah. Coba jajaran belah dia.